Ngiyakuva mkhulu. yeah, due to a number of factors. But kukhona abantu lebasebentelayo yabo kungukuthi vele bayanembiso nanyalo without that contract anyway yabo manje ngilapha sekuphuma leti Elibhamko ngoba wena lendvo leyo awuyadi kuyimfihlo manje uma ngabe kukhona vele kustatiwe ukuthi hey kunjalo ngibona ngathi konke kuba sebaleni kuba sebaleni ukuthi yini le nto wako la ngobe nakhona umkhuluma somkhulu la tukwaleli thando njengoba mina ngidashito ukuthi ke ukuthi uthanzeni kulomuntu that is why seniyaqhubeka nempilo senempilo yeah kuna something lo uthanzeni manje angithi nyalo yabona lo mfati kumbe lendvoza kukhona wena lokulindzele ukuthi angakwenda yena akakwendi bese kuyakukwatisa wena ngoba lento wena you are expecting it to happen naturally ikendeke akusizecele ngize ngiyibuthi why into leso engayendeki manje ngaba seyibhalwe phasi ke kuthi lendvo leso vele ilindzele ukuthi ayendeke ibhalwe phasi manje ke uma umuntu athathwa kadzeni lo ntombazane even nalo mjida bekungesikhathi ukuthi bamale bamyale uma kasuka leku nangala kube ngiloko ya bamyale nawe uyindvodza bahlale phansi la ekhaya bakwale bebanika yona le contract angithi nedi ayibhalwa phasi wena uyale vele siwathi kahle usengilenzele lokho yebo angina complain ale because I contract vele isho njalo indvo nje lesiyishoko akusiyo indvo lemangatisako nalesha cha indvo lebeyikhona nethi ngoba it is not stated on black or written in black and white njengalo mshado walabatheshi ukuthi bayisayinelana lapho yeah lokuthi bokukhulunywa lapho sebekuyena bese kunetindvo leti expectiwe ukuthi tendeke according to the gender ukuthi kube ngiloko yabo babe sime expect ukuthi abethele emathayela make awashe titshi uyayibona yeah nedalada lapha nalama gender roles uma singathi siyawabuka uma ukuthi babe akasebenzi make uyasebenza ayikho inkinga ngokwa reverse okay kanjani kuthi naye phela ngashanela phela la endlini kanti ngithi umshanelo yes awubuka igender ubuka tandla yeah umsebenzi ufuna tandla yebo umsebenzi ufuna tandla hayi igender ngiyakuva mkhulu uyayibona le yeah lama gender roles anga reverse manje ukuthi babuhlele becele pass man bayisele kabusha yabo mina I contract ngiyaye ngiyitsanze kakhulu yeah ngoba istate netinto letinye leti hidden ongekucabanga la siyagcina ngoba lo muntu yes la siyagcina uyayivalela lo usho sizokwenda ngilabanye abantu yes ngobe la vele akukho yeah bathi likhaya nemthetho mara ungakofuna ukuthi lingabe likhona libhuku lala ekhaya lemthetho alikho akude mkhulu manje le contract betasita kuswathi ukuthi cha vele bathi kunemthetho bazohamba ukhipha lo mthetho wala ekhaya now ustatiwe la ekhaya kuze lo muntu bakangena la vele akwazi ukuthi lapha kunje la siphila so sinesikhathi sokuhlala phansi sireview lento mkhulu usho ukuthi uma sisaqala kuyakha lelithando saqala lokuthanzana ngila le contract ifuna iqale khona kumbe iyocala uma sesihleli no ngicela ukuthi angeke iqale phela masentetheni ayiqale la kulomjolo yeah iqale la kulomjolo lapho seyivikela seyini kambe letindvo leta temgugu yeah kuthi ngingatholi umuntu wami lapha ekhonweni lapha sana lomnye umuntu kanti contract vele sivumelene uyayibona le asiyinegotiate nyalo yeah as we are here sibone ukuthi in future iyosebenzela na yeah sibone ukuthi lo 3 months lo 3 years loye sokhona ukuhlala na sawuhlala yini sokhona ukuvuselela na yebo mina ngibona ngathi 3 years futhi ngathi izinto kakhulu hayibe nje eminyaka yeah 1 year yeah see kumbe 6 months yeah nguva kahle after 6 months siya review ukuthi kusahamba kahle na kumbe kukhona into esingase singayilahleke yes ibona ukuthi yabo yeah bengicabanga ukuthi ingalunga
ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobo ngemphume